mga langga. So it's been a long time na wala na ako naka-vlog, no? Kay busy man kayong live. So nakafocus na karon sa Facebook page ni langga na Franessa the official. So dito ta maghugot-hugot mga langga. Og see you Puhon. Kaya hati ta maglaag sa Pilipinas. Puhon in God's will and in God's perfect time. So karon, enjoy this moment. Magpaka-feeling bata ta, magpa-stress free ta, para magbantay tag bata. So let's go! I miss you langga. So magdula nga ini magpakabiling bata karon. So Merry Christmas and Happy New Year in advance sa akong mga igsuon diha sa Pilipinas. See you soon. Jingle bells all the way. All is fun and it's the rise. The winners up a sleigh. Ako na rin, bismillah. Yala, tay, dali! Kimo na ako sa siling ba, dali ah! Wow! Mashallah! Mama! Ewa. Yala, Roma, mama. Ewa, yala. Asali, Roma ah! Aywa. Bakit ko? Pause. 1 and 2 and 3 4 5 and 6 and 7 8 7 6 5 4 3 2 1. Hoy, Day. Yes. Day. Yes. Usa na mga lalaki, Day? Ang mga lalaki, parehong mangingilat, pero lain-lain o mga lawo. Ay, maulagi. Maulagi. So, karon kay nakakuan. Free na punta karon. Interview na puntaan nila. Gani, kagat lang. Sige, laban. Na ako'y pangutana. Naa kayo, Yabron. Ay, wala. Gani, pangutan na no. Nga naman. Okay, maayo naman sila sa sukod. Maulagi. Relieve the pain that I'm feeling now because of it.